Poštovanje, dobrodošli u Nino Dijat kanal. Ovdje ispred nas se nalazi jedna novčanica od 100 dinara izdana 53. godine Federativne narodne republike Jugoslavije. Prije nego što počnem pričati o toj novčanici, ja bih se osvrnuo da poslije 46. godine dolaze izdanja 49., 50. i 51. To je negdje aproksimatno 11 izdanja prema PIK katalogu koji su fotografirani u katalogu svjetskog numizmatičkog kataloga, tako. Tamo je navedeno da nisu izašli. To ima razloga, jer u to vrijeme Jugoslavija ulazi u jednu krizu iza te 47. i tamo do 50. i tako dalje, zato što su se desile mnoge razmilice. Nastaje Infobiro razilaženje, to je zna sa Sovjetskim savezom, i na način kako je politika počela da se odvija u Jugoslaviji. Ima dosta sumnje i ima dosta i prigovora ili načina na koji način se vodio osnivanje Golog otoka i kažnjavanje istomišljenika u smislu na političkom planu za vrlo male greške ili riječi što su izgovoreni, na način kako se je kažnjavao čovjek ubijanjem duše. Nije to bila kazna da se radi, da se radi po ceo dan i takve stvari na odnosima kao u mnogim normalno logičkim zatvorima, nego uništavanje duše, mnogo nisko. Jedan od najboljih u tome je opisao Dobrica Ćosić u Vreme vlasti u njegovoj knjigi. Mislim, čovjeka možeš kažnjavati na način da radi, ali ako mu ubijaš dušu, na koji način se to radilo, to je van humanosti ipak, jer i zatvorenik ima pravo na logičke zakone i tako dalje. Kako bi ja to u filozofiji rekao, čovjek je čovjeku vuk, to je izgovorio filozof Thomas Hobbes. Ja bi se složio tim. To sam i sam iskusio 90-ih. Ili druga jedna filozofska misla, čovjek je u životu samo prtljaga koju raspolažu drugi, to je rekao Ivan Šibl. Znači, to bi rekao normalno običnom čovjeku, građaninu i tako dalje. Ne o ljudima koji su bogati i moćni, koji znadu kako se vlada sa novcem i tako dalje. I još nešto što bi dodao, što je rekao poznati Marko Tulije Cezar, rimski poet i filozof: dok dišem, nadam se. Znači, da bi rekao to, nama jedino ostaje to. Ili smo protjerani, ili smo otišli, ili smo se negdje izgubili u svijetu. Nadamo se da smo živi, eto, sa svojima. Neki ni nemaju svoje više i tako dalje, jer su ih izgubili kroz ovo vrijeme i tako dalje. A sada malo da dodam u ovoj novčanici. Ovdje vidimo kako nekoliko radnika radi na lokomotivi, nešto simbolični crteži i tako dalje. Desno je grb Jugoslavije i piše Narodna banka Federativne narodne republike Jugoslavije. Grb je gore kao malo tamo ugušen sa i natpisom i tako dalje. Dizajn za ovu novčanicu radio Omer Mujađić i engraving Tanasije Krnjajić. Potpisnici ispred države ili banke bio Lavoslav Dolnišek, viceguverner, i Vojin Guzina, guverner Narodne banke. Sada da vidimo šta imamo iza ove novčanice. I sad vidimo žene koje vežu žito u snoplje i kosta, i onda je desno natpis, vidimo 100 dinara velikim slovima, i iznad su ispisane Republika Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i tako dalje. I normalno natpisi dinari, dinarijevi i tako dalje za ispoštivanje svih republika. Ja bi
lično što sam nekako osjetio ili shvatio, to je zadnja u nekom nizu tih 50. godina, oko 50. 53. ali tako, poslije što sam naveo ove novčanice što su povučene, dok dolazimo do 55. nekako mi djeluje tumorno i eto tako možda sa ovom krizom koju sam naveo. A ništa toliko, veliki pozdrav Nino Di Art.